Vision TV na wadru do for me church obetina se na somewhere cause one thing time so I know this say ano Ghana me na famba na chia ma ase ma no so ye de ehu agim ai papa bia one na yire tina ono ase na yire ne na danfo asipo bi afa no so mpese omukunu wo de ma yanko ante na so ye ne enko hu somewhere cause wo ho mra se na me kan ekwentua aye ye tumire na ni a kire si eku a etu wo so ma yefe video ne kakra mra na fe ene me papa nchance cho woni mi ana me se woni mi ana Black Coffee woni mi ana na enfiri me nyame awari go because me hwe se wo bekum nipa so Black Coffee we we fi sa ogum awari no eno na me frɛ wo phone so a wo frɛ me ba dan na me frɛ na me ka che wo se Black Coffee gina ye me ba cho tie de me ka no Black Coffee wo adwene o ka sa me mgbomla no tie adwene o se me mgbomla na ka adwene de ye dai Black Coffee me wa adwene wa o ka chem se adwene no me ma adwene miensa na wo de be chem akwankyere na mi kunu aye no wo se okuta nyansa na adwene wo du eno Black Coffee wanka dabi wanka so wo ni bi hye ya ana so ni mi na ya ko be yam sa de ewe me se tie na me ka che o no Black Coffee je wo fun so ne fe abadwafo ne mfa mi kunu a che because so ni mi ada eno ni mi dan so mi no me nya effect na ma ya se be si ne since on me dey wie yare Black Coffee my yase ye me ya pa wo ka che so ma me ni kunu na bio wo ka sa so be chere me na mu se wo ni me ada nti me se tie me se Black Coffee chere me ka che wo no wo ka chere me se me kunu ni ba boni ni enti ma me mfa me kunu e ma ni me na bio wo an ga chere me wo de ma ni me kunu wo kwan me se ano mu ndo mu nyina mu nim but ade je be for adam for ye ne nada na wo nje ofu so ntum Adete wunje ofu so ntum ti ro na be pa obema no e wa yefa uzu ni me na ya so fa ti ro de be pa obema no at the same time so mam ti ro tum so fa ko ma say me sorry ko adua ye tem ko junso uzu me bu ade na ko adua ko junso wa ti ro ni bi ama me Adela me si wa ti ro na be pa wo hu no sa ti ro na be pa obema wa ti bi ama me Black Coffee ba boni ba we ni ba fo pa what me so ye ni ba fo pa we ni ba boni ni sa wo forget na wo kita na wo de ye sa ma no boni no Black Coffee me ya ma ni nkan wa nkan na kura wo so so wo di wo na mu mika obebo ye pa ho e di chop pa be so mo so me ka che wo ne me da se se wo twen me papa akwaba yeah na me aduma akoso kama so for ma me ke ho ye pa papa se wo hu foni e ko hwe ye oba yi ne kuna da for poison no aye papa edu ba bi e de ntina adwen boni tumi ba awarefo ni ntamsa se bia me di me yire wu na se me di me kura wu eden ne ma sansunsun so no eba yo ye betan da nyame asese ene so wasande ye asambe pie tumadi efofro mejide se ogusu a ohwe ewo bebia wo ewo wiase afana enina na asamo a ababetu je ye asamo a ekoso asamo a ekoso we fie se oba bi ene nadamfo aya adwene se ombe poison ni kunu na ma oba na tumi anya chance be ma na danfo oba ma na danfo ne tie ne se ne di kan ebe gina azetina oba ma no ene oba na tie ewi asese o pese se wo na wo yirete na o pese wo nyini cha se oba ma se o pese wo nyini cha show yiri okay ai se wo treating yi a wo benya che se wo treating the bad nso a obekun slowly wo kun tente e slow obekun slowly sure enti emema na omayo mu boss obema bi wo a ofi abonten na obafia senya ni dimina no etie no o rafia ne ma senya amofra no na tension atomo so na kola ni dani sempafe na kola ni dani ti obafia na obia akoma ebody enti eyade bi wo a anipa adinpa
eti nia edi kan a meka wasam ne se emema no monne momma monne emma no etina yie anya sa oba no woni bete no na ode empentoa na wa yam empentoa na ode agu aduanim na wawu agya no enti meba san hyehyɛ ho a na de meka sɛ edika ne sɛ ebegyina afetena ɔbɛma no ne ɔbaa no yɛ den ɛteɛ wonni ɔbaa te fie na wodɔ no na wokrɔkrɔ no na woma ne tim yɛ na woma ne tim ɛyɛ ne dɛ na communication wɔ mo ntam asɛm bia okɔ abɔnten ba de obehu bia ɔbɛka kyerɛ no ɔno nso kɔ abɔnten ba de obehu bia ɔbɛka kyerɛ wa ɛbɛyɛ friend ɛnya wale o ɛbɛyɛ adamfoɔ ɛbɛyɛ den sɛ third person ɛbɛtumi awura mo ntam a create confusion to the extent sɛ kumukunu wow anti de meka de di kan sɛ ɛmɛma no ɛhwɛ ne yie wɔ hɔ na ɔmo hwɛ kwan a ɔmo de mante sa wotieti ɔba no kakra bi na po kakra bi na pa kakra bi na udi na tem na ugu na nimu ase na wotieti na onim sɛ to jaya wade no saa na okwa a yɛbɛka ne ho asɛm na mo nsa ne ku ne wudi a adeɛ na chance ayɛ de bɛn ababa da hɔ ama so enti saa wuti we no ebegyina asetena ɔbɛma ne ɔba no yɛ den ɛteɛ na me cancel akasa yɛsɛ wutu agyamo fo no na wutu okura fo na wutu agyamo fo yɛnua no ma no bi so yɛ wicked onimpa sɛ ɔdɔ bɛma no fiti asase sɛ na bɛma na da fo no so yɛ wicked kakra ɛna me kyerɛ sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a onim sɛ ɔnɔ bɛma no on spec oh of mommy sa ho kyerɛ bi nti on penu on wanim se obema yi ameti ase amanama wale mi on penu mendo no nanso baby opa dan wone nsem ana se bibi kutana ohwa ebetumi aboa no enti there is a reason tia or reason tia or the kwa wale nim na nyese bia or kwa kotena se na waware na wahwe ne ma ne nukuma tena afebo wa huti oba bi ko tumi ka se owosika owodan oka enti no me ne ko tena na so owu a da bia ema bompa ye se emema hunja wo sa enti oba so to na so fi dan a oba be ka cha wo se ye na to asna si dan wo na se da chi woni wa me ne ma anya bobo oba ti bi ka say wo dia ya say na say mimi ni wa de bia emema ni wa because emema wuja ma wo hwe wiase a emema wuja ma papa because emma ni pa bo ina ni say yenwu de enja japade anya de ben e fama wo okay so won enti emma ni bi enya odo na omo de kwa wade mu omo de botaye na kwa wade mu enti uduru be bi na ohwe na say fidie obi na say okosia obi a odo no ana onoti anso the old boyfriend bi uma no asane ne hi yes from enti ni bibi ankoyie pe na o contact ni old boyfriend na say ade ayem ya pa ne say old schools for no o ma create platform bi creative platforms old student association na omo connect omo ti abra no wo school no na or I boy bi enti omo nya start meeting no na okosia no wan hwe yi a obema na na chi ka form omo na chi ka form na ayasem wow enti oba onna danfa aye se omo pese omo poison nukunu nti papa de sia no kre ya ba bontin papa no won wale na yire ana so won ja no kwan ma ne nko de sia won se
na yere pese one na damfo de ne fa sa kwan bonu we so no awale ne yensiesie no so wo enkawa on fin the thing den enchiro wo oni oba ntumi ntina dem wo bra wo nyini ndi cause it was on we duane ma it was say wo ne da ho na wo ne da ho kwa na wada no fansu mi kwa de emia wo hwene a o sa mo de ne papa oba ntimi sa mo de ne dia mama e ma de bi e ma to e ma de bi e ma to ma wo ba wo de ni kuma se dan mu a obo na ni kun tiam se mo megini o ma be ku no ya ko e na oba ma no se form e na oba na de so eti mema no eti se so hwe na se on to me and trust na break here and the papa ni mo say onya ne kwan because the name bi wo ho a so a wa fi o wona fi ne sia kire no kwa de onya wo ba de obeka ti wa mana fi ne life ma still na pains ne be wo ho yes so wa mana fi ne life mo na ana say onko kan so no de am me fi betina wa de obeya no so na me che no anti obema no ohwe na say the trust or the trust oba na break ya trust if ya wa ni mu pe no papa wo hwe video na wo se woman no she dan ye young sa na say woni papa ne bob brache ma bob bread baby say and then wo say by this time when as I been money we about him young age no I didn't na sa 1 year sa se sia mo o wa do mpani efie so wo se wo de wa dwen si fie hwe nkwala no na sa dwen we etimi ba oba ne timu sa and na make one some say e be gina ni mamienu e be gina say e bia obema na sesa o tete na first no no te sa te say e bia ensacha e bia ba fie ho ana say e bia oba no obi a poison na dwene obi di adwene poni bi yeden e wura ni trimma e bia ni bre bia be wura no ama o yede be opeja pade bi enti bebretumi yesa obe poison wa mo wuntem na ma woja pade na be di nsem wa hu enti enima mienu ida say obema no na ebia onto to enema yi a akofa we aba ana say obana ma no hokwa ma obi a poison adwene no atia obema enti me tu emema nyina afo say obema bia wo hwe me attention TV so ene anopay me bompa ma say onyame ema onyinche na me mpa ba eto so miinu ne say ma obema bia ebema enye de ewu da biara da jeso ho no hia necessary esa so ebema wu a esusanso na eba no ehu yi ba ne a etoso mienu afutu amede etu ne se sua se wo na wo yire nua aduane a wo ne be didi abo so yo ebema na pese wo nyini cha wo na wo yire ndidi mo o papa wo ne de me no nya adwe na papa nti wo ko adwuma no bo be do fie 10 na papa adwe mboni nti bi hwen o papa de de enya adwe mboni o papa enya sa adwe mboni ya ba mutim o enya sa eti obema eya fele na bia kra eya ta o that's right do eya do ta ma eya do o di adwe mboni bi fe mani trim sa adwe mboni ni bema eya ta no ire ndidi why well so fiabante ba no afreno o sweetie o honey o dear blabeti ba ku bi se wanu we na ayefe papa adwemboni ni ayo do ntwa na na me ne papa labi etna se asema papa ke se de mai de ye wa su de pa ye su kunu kwa adwuma na baba 11 kura na wa ba no kura na wo dam pass wa 7 na wo se wo fro no nyane na be ka bia ne hwe we obi amane sane obi obi ne obi amane sane obi ntwa me ne papa na etna se makra